umphakathi unamandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba wanqoba thina. Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya niyalazi-ke udaba namhlanje futhi sihlangene khona namhlanje lana esigodlweni kuyona inkundla kaDr Dube TV babukele emakhaya namhlanje niyabona futhi ukuthi ngiphethe omunye futhi ushuni wenyanga babukele emakhaya ngiphethe ubaba Dube-ke namhlanje futhi naye udumile babukele emakhaya niyamazi ngimbone enkundleni zabo o-Facebook nabo o-TikTok nakhona la ko-Facebook ko-YouTube babukele emakhaya. Ake niphinde futhi ni-like ni-subscribe nimeme nabanye babukeli ngoba saqhubeka njalo nalo lolu hlelo uDr Dube babukele emakhaya-ke sike simbingelele naye siphinde simamukele futhi kulona uhlelo sabona baba Dube sakubingelela baba. Siyababingelela bonke ababukeli nabalandeli bethu abaningi bayangazi bangibona namhlanje ngishuthele ekhaya-ke ngisekhala kwaDube. Yebo. Khona-ke le ngikhona namhlanje abaningi bebengibona ngishutha kwamanye amavidiyo athile. Namhlanje ngithi ake sichaze ukuthi hayi baDube uyinyanga impela akashintshi futhi akayena ushaya nje wahlamba abanye abantu beshuthi bese beyabaleka mina ngisakhona. Yebo. Into ebesifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ake sigezele abantu ke sibasusa amathunzi abantu bayasha abantu uthi baDube siyabona usashuthi asazi kwenzeke njani cha bengisho ngiyashutha impela inkinga ukuthi nje umsebenzi usangixakile ngingekho nami ekhaya ngisahambile indawo. Sinayo induku yokususa-ke lana-ke sikwazi siqale sigeze ngoba ngifuna lona utheni usihambile wawuphakamisa izinto zakhe-ke phazenzeki. Yebo. Uthi omunye ulandele into ezithwalo sakhe asenzeki. Yebo. Nginayo induku la esithi intombi emhlophe. Intombi emhlophe-ke umuthi wenhlanhla lona ukuphakamisela noma kuthiwa umuntu othi wena ithenda wayizama kepha ayiphakamanga ithenda yakho sizokwenzela-ke le ekhaya uma ufika. Ngifuna umuntu ozofona ukuthi baDube mina ngiyayifuna lento ukuthi ingenze lento ngifuna ufone ufike futhi kumina bese sihlala phansi sikubheke siqale sikuhlolele into yakho ngoba ngeke ngayithanda into ukuthi umuntu ngithi ngizokwenza into ongayibheka ngifuna uqale ngihlole sibheke inkinga yakho ukuthi kuphi makuthi lento iyakuvumela ukuthi sikwenze makuthi ayivuma abantu bakini bona bathwetshule silungise leyo msamo wakho silungise ubuwena ngoba omunye uthi baDube mina ngizonza njani ngoba mina angihlali ekhaya ngiqashile sizokwenzela into thina ukuthi sikuhlambule ithongo lakho sikuphakamisele lento yakho bese sikufaka lezi inhlanga mawune amandla anele siyakwazi ukuphakamisela lento yakho ngegusha ukuze into yakho ikwazi ukuphakama umuntu othi isitolo sakhe asiphakanga umuntu othi yena hayi ibhizinisi lami ngiyazama ngidayisa la emgwaqeni ngifuna umsebenzi ikhona lento izokwenzela lento ukwazi ukuyithola into yakho yilokho esingakunikeza kona thina sikwazi ukuphakamisela. Siyabafuna la abantu athi umuntu emina ngabe ukuthola lo muthi baDube ngihambile ngiyokomunye udokotela ngalahlekelwe umyeni wami angisakwazi nokuthi ngisonani buya kuze thina sizokwakha thina sikufaka into ezophila egazini ikwazi ukuthi ibuyisele yonke noma ngabe umuntu wathwetshulelwa idlozi nakubo kwathiwa wena usuhamba nomdliwa cha la ekhaya siyayilungisa lento umdliwa sizowukhipha nje thina sube lapha kude bese siyakulapha sikubuyisele ithongo lakho sikubuyisele inhlanhla yakho njengoba wawuzalwe unenhlanhla ngoba phela wonke umuntu uphuma esiswini efumbathile kodwa esikhathi abantu ngokukhula kwethu bese abantu bebona into osukuyiphethe egazini bese bethatha amandla akho bakuthwebula umuntu athi ngizokufaka into kanti ukufaka lento njena ithongo lakho alizwana bese kubaleka yonke ngisho nento eyadi inhlanhla uphelele ngisho na umsebenzi omuntu othi benezimoto enamabhizinisi kodwa amabhizinisi asewile ngenxa ukuthi uhamba othatha lento kanti ayizwani nethongo lakho isiyenjela ukuthi sethi umuntu nomdliwa kanti yilento ayilanda unungazi ukuthi ulanda into yokuphakamisa ufuna imali lezo zinto ezizenza cha la ekhaya kwaDube abantu baNkulunkulu asiyenzi lento esithi sinemali esheshayo siyalapha siyaphakamisela into yakho iyona into esiyenzayo ekhaya iyona into esikwenzela ukuthi siphakamisele umsebenzi wakho ukwazi na ukuthi uyibone ukuthi into yakho ihamba kanjani. Siyabafuna nalabantu abathi ukuthi umuntu mina kade baDube ngahambe lo muntu wami esifazana kasabuyi sizokwenzela la ekhaya ngoze ekhaya sikwenzele khona abanye abantu basebebafika lapha ekhaya bethi baDube siyacela ukubuza baDube ukuthi uma ngabe mina ngathenga umuzi lo muzi engiwuthengile kuthiwa kunedlozi eliphakathi lami ithongo lona alikwazi ukusebenza woza sizokulungisela lo muzi wakho sizolikhipha thina lelo lombulabuleli idlozi kwangalona la ekhaya sifakela la ekhaya idlozi ukwazi ukuthi kubuye ithongo lakho izinto zakho ikwazi ukuqaqeka yilokho esingachaza kunina sithi hayi yilokho ngithi sesiyabonga kakhulu baDube lona abangifuna bazongithola inambeni yami ethi 079 yebo 303763 6 uDube inyanga ngisentuzuma la engikhona
ngiyatholakala nje noma ngasikhathini mawudinga noma ngabe ufuna ukubuza mhlawumbe khona lapho ubona khona la ulahleka khona ungafona ubuza phela umuntu hayi ukuthi uyozafone ngoba nakho esefuna ukuthi ezokhokha imali noma efuna ukulashwa adubo mawufuna ukubuza noma ukhona into okudida siyakwazi sikuchazele ungafona ubadubo uhleze evulelekile inamba yami siphinde futhi 079 303763 6 uDube inyanga inyanga selindelane siyatholakala uDube uyalapha uyathandaza senza yonke into umuntu esuke edinga siyabonga yebo ngiphinde usicacisele la kancane futhi babuDube la siyakuzwa uyachaza uyasho impela ukuthi into before umuntu uqala umnikeza mhlambe into ezomphakamisa imnikeze amandla ezokhuphula umsebenzi wakhe uke umhlolele ngoba mengithi ngiyakuzwa ngazi ukuchaza into ecishe ifane naleyo ukuthi uke umhlolele umuntu umbone ukuthi yona yipi into eyisiphakamo ekuyona yona ezoqondana negazi lakhe ingamdubu uke wenze kanjalo yini baba sicela usicacisele lapho ya mkhulu ngoba ezinye izinto mkhulu kubalekile ukuthi umuntu mangabe ethi umuntu uzofuna into yenhlanhla yebo qale umuntu ubheke ithongo lakho ukuthi lona lalinjani ithongo before athathe lento ngoba omunye umuntu kuyenzeka athi umuntu ufuna ukuthi athathe umuthi okuphakamisa izinto athi umuntu sefephethe isclub ngoba ezothi uDube uyakwazi ukuphakamisa into umuntu ngesclub noma uyakwazi ukuphakamisa umuntu ngeenkuku lana suke singakuthwalisi ke ngifuna ukunichazela angithwalisi mina kepha nginento yokuphakamisa for inhlanhla yakho nokuphakamisa lento osukunayo noma ngabe unebusiness noma ngabe umuntu osebenzayo sikusuke sizokuphakamisela leyo nto umuntu ofuna ukupromotion suke siphakamisa leyo nto enjalo ingakho sesiqale sithi akehlole eqala ukuthi abantu bakithi kaDube bona bayahlangana naleli thongo lakini ukuthi basichaze ukuthi inkinga ikuphi la bese sikwasitshethe lana sibona ukuthi inkinga u1 no2 ukuze siqale senze lento sizoqala la ngavela umuntu esefike sethi awubaDube kuthiwa ngize no60,000 noma ngize cha asikwenzi lokho sifuna uqala ufike sihlole ngeke ngiwasho kwama price ezinto umuntu simtshela iprice ento ngenxa yento asuke seyifuna ukuthi iprice into engaka yebo usiphinde usichazele futhi la baba ngoba ngiyakuzwa uyakhuluma impela ukhuluma ngokuhlola ngokuqondisisa ngedlozi lomuntu uthi limi kanjani uyahlola mhlambe baba uyakwazi umuntu uma efikile mhlambe ekhaya kaDube ethi cha na ucela ukusizakala lana akaboni kahle lana akahamba ukuthi khamba kanjani ufuna mhlambe ukuthi umhlolele uyakwazi ukuthi umbhulele izindlela zakhe ukuthi zihamba kanjani exactly siyakwenza kakhulu lokho siyakwazi ukubahlolela abantu uqala before umuntu afike ekhaya ngaphandle mawufika nje usibabuDube mina ngizofuna u1 no2 siyakwenzela kodwa mawufuna usikuhlolele siyakuhlolela abanye bayebefone bethi bacela sibahlolele efonini siyakwazi ukwenzela efonini ngoba imisebenzi esiwenzayo umsebenzi wethongo lona akona umsebenzi useceleni mawufika sikuhlolela siyakuhlolela mawufuna sikulaphele leyo nkingo osubhene nayo sikwenzela leyo nkinga ekhebhena sikulungisele kuyona yebo mhlambe ababukele emakhaya bake bazibuze mhlambe lana baba ukuthi mawukuthi mhlambe usunento ke mhlambe owayithathayo mhlambe uyabona ukuthi isinyama sakho silethwa iyona lento mhlambe wayithathayo uthi uzama ukuphakamisa amandla nawe uthi uzama ukuthi mhlambe unyukele ngaphezulu kwestage osukusona kwesempilo mhlambe uyafuna mhlambe ukuthi agezeke ke manje na baba abe clean ithongo lakhe liphinde libuyele kuyena angathathi ke manje okunye kwiziphakamo into endingana leyo mhlambe ukukwazi ukumsiza umuntu ohlupheke kanjalo baba kakhulu nje ngoba kubaningi abantu othothi umuntu wathwala sifana sichaze omunye umuntu kuyenza umuntu uthothi wathatha isithwala noma umuntu wafika mhlambe kuDube ethi babuDube mina ngifuna into ezomphathisa kanti nasengizomnikeza into enesilwane esingazwani nethongo uthi yezolona lento mayisifika kuwena isiyehla manje lamandla ukwadunda uthothi ubukade usebenza kahle umsebenzi wakho umuntu uthi usuyehla ngenxa ukuthi ithongo lakho alizwani nalento esisegazini bese sikudinga bathi sigeze sikwakhela ilathi sicelele ngokwabantu abadala kweni sikwakhela ilathi nasentabeni sicelele sigeze sihlambulule uma sikwenzela lento ukuthi manje ithongo likwazi ukumukela nawe bese siyakulinda futhi ukuthi into yakho iyasebenza ima ingasebenzi kumele phela ufonele mina babuDube angakaboni kahle mina ngiphinde ngishintshe phela ngoba mina ngingudokotela udokotela ufike yena wazi ukulapha amaphilisi uthi lamaphilisi akwakawuzwa kahle umehluko ufonelana kube yena futhi uphinda acheck ukuthi njengoba lo muntu lokugula kwakhe kwanje fanele siphinde sishintshe kanje simnikeze lo mjovo noma fanele simnikeze amaphilisi noma nathole umuntu siyesenze kanjalo ke thina lapha ekhaya badume yebo ngiphinde ngibuze futhi la sengibuza umbuzo wokugcina bese sophuma babuDube ngenxa yesikhathi mhlambe nangoke mhlambe umuntu ke lana baba yena ke usenenkinga mhlambe yakhe esithathe isikhathi eside mhlambe unenkinga ngeke ngakuza ukukhuluma ngomdliwa into efana njengomdliwa usebena mhlambe impilo yakhe mhlambe useneminyaka ake ngithi nje mhlambe edlule eminyakeni 3 noma 4
ethi naye ufuna ukuthi umkhipheke manje umgeze leli ife elimnyama elimthungathile kuthiwa umdliwa uke ukwazi ukuthi umsize umuntu oseneminyaka eminingi edlulile mhlambe eminyakeni ewu4 noma ewu5 noma kunesikalo seminyaka ukuthi ufune ibe ngakanani iminyaka. Hayi lokho mkhulu into esingayikhethi le ukuthi umuntu unomdliwa noma athiwa useno40 years noma useno50 years mayesaphila nje kulomhlaba ethi unomdliwa siyafika lapha ekhathi nasibheke sibone cha ngempela ikhona lento sikuthi sithenga nani sikuthathe sikuse entabeni sifike sikukhiphe lento le mase sikukhiphe bese silinda futhi wena wasufeka ukuthi isaphinda eniyabwe ngoba kuyenze omunye umuntu abelethisa umdliwa yena uma sichaza omunye umuntu kuyenze ukuthi abe nomdliwa yena ukuthi waba nento eyabeliswa yena kwafaka izinto zakhe ezithile uvukele umuntu wasonke isikhathi la uhamba khona wena umuntu uhamba naleli thunzi mawuthi uqala izinto zakho uthi into yakho uthi bese hayi izolunga manje into yakho mawuse kufanele ilunga into yakho ayisalungi kanti lento yabeliswa uthi omunye umuntu umdliwa wafakwa ekhaya ngenxa ukuthi balandi umuntu azobasebenzela ekhaya kanti lo muntu usebenza ngezilwane kufanele sichaze lezi zilwane mase ifika lapha ekhaya zona seziyalikhipha ithongo sho lo muzi usugadwe ezilwane manje ithongo manje siliyangena lona selihlele ngaphandle kwegceke so umdliwa uyahlukana kabili ngoba kenza umunye umdliwa uthi wafakwa ekhaya kwesikhathi uthi umdliwa kwenzeka kwahlala umuntu la ekhaya iminyaka wazi washona engabazi abantu bakuba nisamngcwaba mase kufanele enzele imicimbi noma sewenza izinto sekuyena lokho evuka la usekuumdliwa ke lo muntu akasakwazi ukuthi manje nenza izinto ngendlela ngoba lo muntu enanikazanga ukuthi nimhambe nimfunela isibongo sakhe noma umuzwa ukuthi bakuyingaba sekumdliwa ke kube into enje siyakulungisa lokho. Yebo baba. Ake siphinde sibuze kokugcinana ngoba manje ababukeli ke baba mhlambe okunye bake badinga ukuthi kube indlela ukuthi bakuthola kanjani ngoba bake badinga ukuthi mhlambe usondele ngakubona mhlambe ukukwazi ukuthi mhlambe umuntu mesegoli eko Cape Town mhlambe ukukwazi ukuthi umsize ngayiphi indlela noma ubaba uyaposa noma mhlambe usuke wena mathupha uthathe zakho ubheke ngakhona noma kusuka yena eze ngakweni yiphi indlela okuyiyona yona ubaba asebenza ngayo. Kuyadependa ukuthi umuntu mangabe mhlambe esegoli omunye umuntu kuyenza sibabu ngiyabaposela izinto lezi abasobedinga sibaposela izinto ezincane kodwa izinto ezinkulu angikwazi ukubaposela izinto ezinkulu ngiyadinga ukuthi umuntu afike yena ekhaya simenzele into yakhe makuukuthi into edinga ukuthi sihambe siyoyenzela mhlambe lapho kahlala khona ke kuyasuka mina ke bese ngihamba ngegoli noma mhlambe ethiwa ngiye eCape Town kodwa into esuka inkulu lo ngoba futhi usuke kusekukhona nabantu engizofike ngenze bona ngoba nginazi indawo ukuthi mangisuka la ngiyosebenzela eGoli ngibuye eGoli ngisebenzele eCape kanjani kuya ngokuthi abantu bami labo sebebangakanani kuleyo ndawo. Yebo. Kakhulu inamba yami ke sengivala nje 079 30376366 uDube lona ngiselindelana engikhona kule ndawo kuthiwa iSentuzuma eNew Road ehlabathini ila ngitholakala khona. Yebo asiyabonga kakhulu baba ukuthi usivakashele namhlanje khona la ekhasini lakaMkhulu uDr Dube. Siyathemba ukuthi ababukeli bazokuthakasisela ukuthi babe kanye nawe kulona lolu hlelo lelo. Siyacela ukuthi futhi ababukeli bangakhohlwa ukuthi umkhulu uDr Dube uyaya endaweni yase Cape Town uzobe eqhamukile nje nithokoze njalo babukele emakhaya sesiyaphuma ke manje ake siphume sivalelise babukele emakhaya. Yebo ake sivalise babukele emakhaya manje sibashiye. Siyabonga. Engolele mbukule kama ngehle sofana hayi angicafile ngisa kancane kudlulwa ngedebe ngaba nomantokomane ufamba nje ngokukhuphuka amantokomane hayi still